Bueno, ni Almudena Otaola Urkijo naiz, Okondokoa, EAJaren buru zerrenda senaturako, eta Madrilera joaten gara Euskal Agenda defendatzeko. Euskal Agenda da Eusko Jaurlaritzaren foru aldundien eta udaletzen agenda, eta guk joaten gara hori defendatzera. Gure interesak Euskadi eta nire kasuan Arabaren interesak defendatzeko. Argi geratu da, Espainiako ordezkariak naiz eta hemengokoak izan, ez dute gure politika babesten. Adibide bat jartzeko, Isabel Celaá, naiz eta hautagaia izan Araban ministra, ikusi dugu zer gertatu den bekekin. Haiek bakarrik defendatzen dute Espainiako interesak, ez Euskadiren eta Arabaren interesak. Euskal Herria Bildu Madrilera joango da Euskal Herritarren ahotsa Madrilera bertara eramateko, eskubide sozial eta nazionalen defentsa irmoa egiteko. Horretaz gain, autodeterminazio eskubidea ere defendatuko dugu eta baita autogobernua ere. Baina bereziki eskuin autoritarioari frenoa jartzera joango gara. Eskubide sozialen harira, dela hezkuntza, dela osasungintza, dela lan baldintza duinak izateko aukera, dela pentsioak direla, hori denak murriztu egin dituzte Madrilen, eta murrizketa hori aurre egitera joango gara Madrilera. Horretaz gain, euskal preso politiko eta ieslaririk egon ez dadin lan egingo dugu. Emakume euskaldunen ahotsa ere izango gara Madrilen. Labur bilduz, injustizien aurrean justizia exigitzera goaz Madrilera, eta egunen batea Madrilera ez itzultzeko joango gara Madrilera. Tengo una concepción muy poco dogmática de los partidos políticos. Entonces, hay una coyuntura muy concreta en este momento, caracterizada por el fracaso en las negociaciones para conformar un gobierno progresista a partir del resultado electoral del 28 de abril. Y me parecía que eso ha sido una grave irresponsabilidad por parte de los dos partidos políticos que protagonizaron este proceso. Y creo que era hora de apostar y defender una política útil que sirva al interés general por encima del interés de los partidos, que yo creo que es lo que ha llevado al fracaso de esa formación de gobierno. Y por tanto, entendiendo que Más País refleja esos valores de política útil en los que yo creo, es por lo que he dado este paso desde un ejercicio de responsabilidad, creo yo. Bueno, guk argi utzi dugu zein da gure jarrera gai horretan. Gatazka politiko bat dago Katalunian, eta gatazka politiko politika egiten irtenbidea aurkitu behar da. Ezin da judizializatu gatazka politiko bat, eta hor egongo gara Kataluniarekin beti bezala, aurrera egiteko eta irtenbide bat lortzeko. Prozesak argi utzi du estatua egiturazko krisialdi batean murgildu dela, eta momentu honetan aldaketarako aukerarik ez duela ematen estatuak. Orduan, aukera bakarra aldaketa hori sustatzeko, bada 78ko erregimenari aurre egitea prozesu subiranisteak martxan jarrita. Honi lotuta oso garrantzitsua da herri subiranista ezberdinen artean lortutako akordioa. Indar handiagoa daukagu akordio honen esker eta horregatik balioan jarri nahi dugu. Indar metaketa honek gainera etorkizun hurbil batean frutu gehiago emango dituela seguru gaude. La primera, la más llamativa, es que no es que haya entrado en campaña electoral, es que todo el mundo sabía que iba a entrar en campaña electoral. Es decir, quien decide convocar elecciones en esta fecha era plenamente consciente de que iba a encontrarse con el problema de la sentencia del Procés en plena campaña prácticamente. Por lo tanto, yo creo que es una grave irresponsabilidad. No hay que olvidar que esta sentencia iba a generar, todo el mundo era consciente de que iba a generar una reacción, y una reacción en cierto modo virulenta, potente por parte de un sector importante de la sociedad catalana, y que iba a tener una contrarréplica en el sentido de que iba a estimular a aquellos partidos que hacen de un discurso nacionalista español uno de sus alimentos fundamentales, como es el caso de Vox o incluso del PP. Por lo tanto, la irresponsabilidad es enorme. Yo creo que es imprescindible intentar sentar bases de diálogo. Es imposible pretender solucionar o gestionar el problema catalán desde la imposición exclusiva de la ley, y hay que iniciar procesos de diálogo que conlleven un acuerdo primero entre catalanes y luego entre Cataluña y España. Bueno, hori espero dugu, gobernu osatu behar da, bestelan, daramagu urte bat gobernurik gabe eta hori oso kaltegarria da. Orduan, nik uste dut akordio batera heldu behar direla, bai ala bai, eta hori da politika egitea, akordioak lortzea, eta nik uste dut bata edo besteak elkarrizketarekin eta akordioekin osatu behar dute gobernua. Euskal Herria Bilduk argi dauka
beste batzuk nahi izan ez dutelako berriro ere hautestontziak bete behar ditugula. Horregatik, oraingoan ere aukera paregabea daukagu. Apirilaren 28an inork esperotzuena egin genuen, eta oraingoan ere lortuko dugu. Bi aukera besterik ez daude. Bata, Euskal Herria Bilduren ordezkaria ateratzea, edo bestela, Partido Popularrak lortuko du ordezkaritza. Asko dago jokoan, edo demokrazia, edo involuzio demokratikoa. Eskubideak edo murrizketak. Horregatik, ezkerrekoak eta aurrerakoiak sentitzen diren arabarrek eta balio demokratikoetan sinesten duten arabarrek Euskal Herria Bilduri eman beharko liokete bozka hori izango delako euren ordezkaritzarik onena. Eta ez hori bakarrik. Partido Popularra ordezkaritzarik gabe utziko dugulako. Horregatik esaten dugu, Iñaki berriro baietz. Argi dago, guk ez bagaude, EAJak ez badago, inork ez du defendatuko Euskal Agenda. Esan dudan moduan, bakarrik guk egiten dugu hori. Beste alderdiak ez dute gure agenda defendatzen, eta beste batzuk sartzen dira beste talde parlamentarioetan, eta ez dute gure Euskal Agenda defendatzen. Horretarako argi geratu da eta ibilbidea horrela izan da, guk bakarrik defendatzen dugu Euskal Agenda, orduan ez dago beste aukerarik. Pues la verdad es que con preocupación porque los discursos que se están oyendo en este momento por parte de quienes protagonizaron ese intento fallido no contienen ninguna dosis de autocrítica, no contienen ninguna reflexión de haber hecho algo mal y da la sensación de que están defendiendo más de lo mismo, con lo cual es preocupante, ¿no? Y realmente yo creo que eso es un acicate y un aliciente más para que la gente no repita los mismos errores y si quiere obtener un resultado diferente, vote algo diferente. Y en ese sentido yo creo que nosotros somos la opción idónea para toda esa gente que sintió esa desilusión y ese desencanto habiendo votado previamente tanto a un partido como al otro.